Hakalempung Elekai Football Final Super Division balapnya daka Amlaram Subdivision Sports Association ka Youth Club Preng Karong kala yok rak bayang ya kenam la do bad yok ruban mikmat syak State League hadien bakala la ban pendram ya kaman Ibha Sports Club scan talang da argo la shigol ha ka pratare unok pra arja arpuar hamadan Elekai halat jablam Kajilek kai hakan ni kesngi kala long ke pensong shet bahai ki nong pet kai lengba ki sap ki pong baki rang elek kai ki lapan i hamadan yelek kai hendai da kajingla ban lek bha ka pedang karong ki gol ki bala tap ha ka minute ka balai lengba u marshal nong rum bat ha ka minute ka balai pau da u special nong rum kala scam hadu bakan da yo ban rat sundon ya ka nam la du bat kaman ibha kala yo ban pen phai tang si gol ha ka minute ka balai pupra lengba ulyu rasmut ya kan ni kajilek kai lawan ban sakhi lang da u MLA ka than uba lakman rumboi u District Sports Officer uba ke pasa bat kiwei. Kerong kabalara ikana mentau snem bat kamani bah kabamla menfoy syarat thong maru snem ngitip ba skendalang lakoy por lo tim ka klein ba den kerong ru dari tim ba klein tang ngis ker ba kinai stom ba nang maru banang ila kai khamba ban ngakiri bok pirwiang ya kamu pun dong misi bat kajarai cultural sport club kiba lapoy final half of division ba kinile ha na unta ka negative na I play ka inong ikam jong asaro ba kilay la pamiyay yang kiniki football tournament ng tawsem I play ro yang inong pikay kiswata lagi jong team ba nakipok ruyan ya barok na samla jong ka dong kathang joni ay pinangkiyo ko dilekay na report baru beliau berkat bagi sidang tersebut. Sana resmi bakat pakam sanala bandra yagatang. Nang sukid bakir yang yagamani bahas sports club. Bahkan nang presiden, bahkan nang praktis menang lebah susu. Ka Kusnan rebut, Kusnan Sunan. Gol. Bagaimana alasan dari Persa Jangga District District Sports Officer Champion Cup. To congratulations na bunta ka Youth Club.